nuko Mariyamu agomba kubasobanuriraga ibintu n'ibindi havuga ati wewe ibyo ngibyo ni ibyawe. Umunsi umwe Pasiteri Simeon yatwigishije ijambo ariko riranditse no mu ngubu. Yego. Hari umuntu umwe Imana yabwiye ngo agende ibaraka ikarunja. Ngo aze kumubwira kuko atazatanga igice cy'icumi. Yego. Yaramutubwiye. Yaramutubwiye. Ngo amare gushika kwa Mariyamu. Mariyamu ati uwo muntu ubanza usubireyo. Yego. Uzogaruka nyuma. Uzoshike kandi uharure inzu. Nuza gushika ku y'icumi. Wa muntu ni w'Imana yagutumyeho. Aragenda ngashike kuva ku ikanisa araharura inzu 10 ngo aze gushaka ku y'icumi asanga ni yiwe. Asanga niwe. Asanga niwe. Nuko yanjira aho ngaho yanje gutaha igice cya 10. Ko niko ibintu biza bimera. Nono igituma aba bantu babahagarikizi bagira ikibazo. Tubona ibo bafite ibibazo bibiri mu rusengero. Yego. Ariko twe tugira kimwe. Abapasiteri. Abapasiteri. Yego. Twe tugira icyacu ku mutima ku cyabwiharizwa. Kuri nje nyine gusa. Ariko njewe ayanje ndakurora. Ayawe ndandoro. Ariko uyu mugabo Yego. afite ayiwe ku giti ciwe. Yego. Afite ayanje afite ayawe. Aba bantu bose nukuvuga ngo iwe ibibazo byose. Imana izabimubaza. Nibyo kabisa. Yarabwirije nabi, yarareze nabi, Imana izabimubaza. Yego. Ariko twebwe izakubaza ibyawo gusa. None nkubajije nk'ikibazo kibitangaza bitatu washingiraho ubwira umuntu ivyo Imana yaba yaragukoreye. Umuntu akakubwira ati mbwira ibitangaza nka bitatu. Iby'Imana yankoreye. Waba warabonye Imana ikabatanga Imana ikoze ibitangaza. Ijambo rya mbere icyambere Imana yankoreye. Yego. Nuko nagiriwe icyizere n'ababembe batari bene wacu. Bakaguhikanisa. Bampikanisa. Yego. Cyo ni igitangaza cya mbere. Icya kabiri. Aho nabaye hose. Yego. Mbaye ku rusengero rwo mu Rutabura kuri Nyagisozi. Yego. Banyibangira umwizerwa cyane. Bampereza imirimo y'Imana. Yego. Ndayikora cyane. Cyo kindi nacyo inza mbona kuko Imana nayo yakinkoreye cyane. Yego. Bamaze kungiraho icyizere kikwereka ko bangiriye icyizere. Nagize imyaka 70. Yego. tugira segonderi ariko ari njewe perezida wayo. Yego. Kuko babonye ko nta wundi bo biyereza bangira icyo cyizere barakimpa. Cyo kindi nacyo inza ngishima y'Imana. Imana yarakinkoreye cyiza cyane. Arakoze naje hari akandi kabazo nari mfite nka 2 cyangwa 3. Icyambere nabazaga sicyo gihe wari bagusigira ikanisa mu babembe wari ufite imyaka ingahe wari ukijijwe cyangwa ni cyizere gusa bakubwiriye wari utaranabatizwa? Sinzi nimba banza kwinsubiza nkabona gukomerezaho ikindi. Yereka maze ngusubiza icyo. None mfite imyaka 82. Niyo myaka ariko imyaka nakishijweho nirutiyo yari isanzwe n'amavuka. Iyo mavuko yanje niyo mikeye. Ubwo simpe nibuka imyaka nari mfite uko yanganaga ariko no yibuka no nitonze no imenya uko ingana. Nari mfite imyaka mike cyane nari umwana.
wigaga primaire cyangwa nigaga segonderi? primaire ndetse narekeye nigaga umwaka wa 4 wa Primaire. primaire niyo nanayekeye. Ah. No, wazaga wigisha mu Kibembe cyangwa ni mu Kibembe wari ukizi kugezaho ukigisha icyo nari ntuyemo umwana nari nkizi cyane. ese nukuja gupangayo cyangwa niho nabaga na papa oya ye babaga papa babaga ruguru ku misozi none nkaza gupangaga mu Babembe pfu niho twigiraga ishuri. Ikindi kibazo cya kabiri ko wavuze ngo igihe cya kera uramushitaraza abantu bari mu bigirwamana za Ryangombe n'ibindi, kandi ukavuga ko iso nta iwatigeze abijamo, byatewe n'iki? nuko yari afite irindi yerekwa cyangwa n'irindi hishurirwa icyo abandi bose bari barimo iwe yagipinze kubera iki? Noneho ntitwabimenye, sinamye kubikurikira ngo mbe mubaze neza cyane, ariko iwe yaravuze ngo umugabo nanone umugabo aza akomeza ibanga, umugabo ntamenya ibanga, yamenye ibanga bataramusengera niko kuba pasiteri kanono, yamenye ibanga rya Ryangombe ariko atayibamo, ariko ararikomeza ntiyarimena. Kurimena ni ukutavuga amafuti yabyo cyangwa kurimena tubona uko turi mu kuja mu nama gutya twaciriye amafaranga ngaha, twamara gushika hanze tukayasubiramo, ndetse n'utari uhari tukaza tumubwira tuti aya mafaranga bahaye bavuga ntayo ariho na makosa, yego nayo gushaka kuma kuturya gusa, uko niho kumena ibanga. None se iyo Ryangombe waba warigeze nawe wibonaho cyangwa wari umwuka gusa n'ikintu kiki? Nari umwana cyane, ariko si yo wumva bavuga ni ikintu cy'igishushanyo se cyari kiri aho gusa? Nari umwana azakambona gusa, bagenda bakazana ibiti by'imiko bagashinga hanze, bakazana abagore bakagifata bamusize ingwa mu maso, none bakaza baza kumusenga. Gusenga wa mugore? Bagasenga wa mugore uri ku muko? Uri afashe wa muko, bakaza kumusenga, uzampibyara uzampitunga ni bene ibyo. Yamara akababwira gute? Akumakikiriza, akaba ndaguhaye akumakikiriza gusa bagatunga se? nazaga nijomba gusa bagomba kuvuga bakabatunga se cyangwa byazaga bishirira aho ngaho? Ndabizi nimba bazaga batunga, bazaga bavyara ibyo. Nari nkiri umwana muto cyane. Wari ukiri muto? Nari muto cyane, nazaga mbibona ariko simbifate. Akandi byenda tuna ibibazo biba byenda ni byinshi. Uramusho yacu ufite imyaka ingana gute? Uramusho nibwo ndahaye nibuka, nono bwaje muri 60, ariko mfite yari nk'imyaka nk'20 cyangwa 10 n'imisago gutya. Nicyo gihe uramushije? Ese cyaje ari nk'icyorezo, kankoresha iyo mvugo kugira ngo byenda bo nyine babyumve, cyaje ari nk'ikintu mwumva ngo kigeze runaka kigeze runaka namwe cyaza mu muhana mugahita mubimenya ko cinjiyemo? Nono twebwe badusanze iwacu, abandi bose twari kumwe aho ngaho muhana, bose bamabuzura ukuyenje gusa. Niho taruzuye? Namasigara gutyo kandi babara sinokubwira. Wowe ukabona buzuye gutese? Ndababara kabisa, kabona ko baravuga izindi ndimi shaba, kabona ko bararira bicika. Nawe kumva wifuza kurira nyine kubona umugabo? Yewe nkabyifuza nkabibura. Nawe ukifuza kurira? Nukuri. Inza nibuka ndaryama, amaze
ndota bandirimbira abantu baraza baguma kundirimbira ya ndirimbo ivuga ngo nzaririmba igitangaza Imana yakoze. Umwami yakoze. Tiwatekereza ko ugiye nko gupfa? Nta n'umwana cyane. Ariko ndababara cyane. Bukeye naje biza kongeraho. Ariko nyuma cyane. Kandi mu kubaho kwanje kindi gitangaza Imana yankoreye. Nazaga nza kwemera ikintu nyuma y'abandi. Kuko niyo twazagusenga bazaga basenga uko duhe dusenga bakavuga bati wowe ntuzushoka wemerewe. None ntore Kadeza. Ariko tuza twumva ngo nari umuntu ukomeye cyane. Nari umuntu ukomeye cyane. Ariko ngo mwazaga mupinga Kadeza none nkayo mpamvu yazigituma uta. None Kadezi ibyo ngibyo no bikubwira muri iki gitabo. Ariko reka tugarukira aho ngaho akandi kabazo. Zenda turaza kubona umwanya. Kandi kabazo wavuze ko witwa Mabondo Jason. Kandi ndumva Brenda amazina yaraje igihe kitari cy'ubukristo. Iyo ubajije inkirezi na ryatumye bakwita Mabondo nikihe mpamvu ubajije? Ibyo narabibajije. None ngo namaze kuvuka ndashisha cyane. Ngira amabondo manini cyane. Bamaka banita Mabondo. Ariko izina ryanje rimwe ryari mbeke. Ariko kubera Mabondo banita iryo zina. None iryo zina rya mbeke ho ingabo nkuri dusobanurira two. Yari umuzungu wabagiriye mu zone y'Ifizi. Icyo yari umuzungu ndetse yabaga ku muhanda hasi. None haba rero bakwitirira umuzungu. Banitirira wa muzungu hari. Kandi uko none bari ko babona usa n'umuzungu nyine kicoge. Banitiriwe umuzungu. Uwo muzungu. Niyo bakuye izina rya mbeke. Naho Johnson iryo ni izina ryanje garyo nari maze kuba mukuru. Waramaze kuba mukuru maze kubatizwa. Kuko nabatijwe 61. Ariko ndizera ko Byenda n'abana bawe nabo batari baza amateka amwe namwe. Byenda nabo reka babone henane ndagushimiye yuko wemeye ko tuganira. Kansubize mugenzi wanje umwanya. Mzee urakoze. Uradushimishije cyane kandi twari tumaze igihe kinini tugukeneye. Ariko hari ikibazo kimwe twari dusigaranye kukubaza. Niki cyagufashije muri uyu muhamagaro wawe? Muri izo bibazo byose wagiye uhura nabyo. Icyamfashije nje kuva mbayeho, icyamfashije cyane nuko Imana yamfashije mu mashaka yose mbitamwo ishaka ry'ikanisa. Icyo cyaramfashije cyane. Icya kabiri icyamfashije kandi abantu bangiriye icyizere cyane butuma nanje ngira umwete wo gukora umurimo w'Imana. Yego. Bantu bangiriye icyizere cyane nk'abahagarikize. Bangiriye icyizere butuma ngoma ku urindi icyizere bakugiye. Reka tugushimire. Wasoza ubwira icyo ubwira urubyiruko rwa none ruri muri rwatangiye umuhamagaro warwo mu rugendo rw'agakiza. Wasoza ubwira icyo babwira. Noneho kunamaze kuvuga nyina amajambo nk'ayo ngayo, ariko rero icyo nobwira abantu b'ubu ngubu, icyo dukwiriye guharanira cyane tubona ubwo umusho twabaye bo muri 60. Ndakubwiye ngo ntibinahuye n'ibingibi. Tibihuye. Harimo itandukaniro. Bitoya cyane. Ibi ni bitoya.
ibi dufite ubu bubyuke ni buto cyane kandi ngira ngo ubu nyine nibwo hari imbaraga zikomeye. ubu ni buto cyane, ni butoya cyane. Biratandukanye. ariko rero icyo nubwira urubyiruko rw'ubu ngubu Yego. ni ukwirinda mu buryo bwose. uyu satani ni mukeba wacu. Yego. ikintu satani datinya Yego. ni ukuririmba pe abe niyo mwokora iki Ntibitinya. ntibitinya. uko kuriya tuba dufata amapenda Yego. nayo ibifite irindi Iruhande rwa iyayisirimba nayo Hey. cyo nacyo ari uko Satani ko numva yatari sana, afite uburyo bwinshi nabwo ifite uburyo bukomeye cyane. kandi satani ni ikintu gikomeye. ukuza wumva harya handitse ngo twebwe turi mu kurwana n'imyuka ya hano hasi, ni imyuka iba mu kirere. satani ikaba mu kirere, Baba mu kirere. nicyo gituma akaza tugora kuvuga ngo tumutambuke gutya, Yego. biza bigira ingorane. Zigira ingorane. ariko rero icyo nubwira urubyiruko rw'ubu ngubu, Yego. icyo dukwiriye kumenya cyane cyane, tumenye kuko turi mu kurwana ataba hano, abiriya hejuru. ni imyuka ibiriye niyo turi mu kurwana nayo. ndubona kurya natangiye mbabwira ngo uko twoshagurira uru rusengero rwacu niko tworugira. uko dukeneye gukora niko twokora muri uru rusengero rwacu. kandi hamwe bikabera abandi igisitaza, ahandi bikababera impumuro nziza. uko twoshaka gukora twobikora kandi bikatungana. twovuga ngo twebwe tureme uru rusengero rwacu gutya, Yego. tuze dukora gutya, Yego. amategeko yacu naye yandi yo. nicyo nubwira urubyiruko ngo bamenye kuko abo turi mu kurwana Yego. tudaturanye nabo. None mu myaka yawe 82 ugiye kungana n'umuntu tuba twumva muri Bibiliya witwa Karebo. Yaravuze mu myaka 84 za mbaraga ndacyazifite. Wewe niki wobwira abashumba? abashumba nabo icyo nubabwira, ibo icyo nubwira abashumba ni ukuvuga ngo yarahamagawe ahabwa intama nk'izi ngizi. akwiriye gushaka imbaraga zose zo gutunga abantu bose abafite. Mu buryo bumeze gute? mu buryo ukuntu yubatunga. noneho umushumba azayiga kurya uzubona tuzatumara gutandukana mukiga kavuga ngo se dukora iki, umwe akazana ijambo amajambo nk'aya ngaya ni 5 mukayiga. abakristo uko bameze uko duteye ni ukuvuga ngo buri munsi ni ukubyiga, bagashakisha ukuntu baguma kuturagira. Yego. ariko babuze ibyo kintu Yeah. nuko abaturekura gusa tugakora uko dushaka. ariko abashumba bakwiriye kuza bicara hasi. erega hari aho bopanga uno munsi bakavuga ngo ku cyumweru ngo ni wowe uzobwiriza. Yego. ariko hakabyuka n'amajambo mu rusengero. Yego. bakwiriye kwica bya bindi byandi byaba bakabyica, bakaza bakubwira bati uhagarare uzofata umwanya kundi cyumweru. Yego. marake n'amajambo babize ibo bagasubira bakabwiriza bashakisha ukuntu badufata. Erega muzee
abapasiteri bo muri iki gihe batinya abakirisitu. Ibyo uri kuvuga ni iby'iriya ruguru. Naho hano bamuhagaritse ga urumva ikibazo kiba kibaye. Aho none umupasiteri yo kwitwara gute muri ico gihe? Aho none igituma havuga gutyo, uko ndawuza ubwiriza batabonye ko ari umukristo. Yego. Nuko guhamagara bakubwira amakuru ati none habaye impamvu itumye tuguhagarika kuzabwiriza ku cyumweru, none guturinde uzobwirize ku kindi, ariko ari impamvu zatumye twe tubihindura. Badafite icyo kintu wikanisa ryo kwa Masamba. Urumva pasiteri agomba kuba ari umuntu ufite ubushizi bw'amanga cyane, kumenya umuntu wese uko ateye, kumenya umuntu wese uko ateye. Yego. Baratuzi, bakwiriye kutwiga. Yego. Uwo ni wo murimo wabo, ni uko twiga. Urakoze mzehe, wasoza usenga Imana kugira ngo abazareba kino kiganiro cyacu bazagira ico bunguka, Imana izabafashe. Urakoze. Murakoze cyane. Kadushimira Imana yacu masengesho makeya, kadushima Imana kabisa, tunabashimira cyane. Aya tuvuze si makeya. Yego. Iyo kubaka naya niyo abakristo bakwiriye kubamo. Banibyo. Ariko abakristo mu mwanya wabuze bene ibi biganiro, urusengero kurya ntiruba ruriho. Ariko mu mwanya dufite ibi biganiro, uko urusengero rusa n'urukomeye. Yego. Kandi ndabashimiye n'ukuri kuri ibyo bitekerezo mwatekereje tuzosura kugukenera nuko tubonye umwanya wari muto, ariko tuzoguhamagara. Ni ibi ngibi nibyo biganiro by'abakristo. Hari ibindi dukeneye kuganiriza.